assalamu aleykum information international en yettiɗo e wattugol ɗo information ji seeɗaji ɗum information ji ko wonta e mum e yewtay fi parti FDG on seeɗa e yewtay Sidia Touré ko wi yo Mamady Doumbouya wonu candidat ko e yewtay ko organisation francophonie on inni artiri Guinée ko nder programme no hande sen fofttori toon e Asile Kim debal ɗo fof ko Asile Kim wona haalede pied mum on andi debal ɗo o yalti o wi'i o yalti e parti IFDG on woko honɗum ɗo woni saabu ha o yalti ko parti IFDG woko saabu ɓe wallitakimo ɓe alamo tambitade ɓe wallalimo no o yara leydi Porto wo hanini sa hiɓe faalamo yaltinde ko o luwi ɗon ko appartement ko luwi ɗon hiɓe faalamo yaltinde ɗon saabu angal heɓugol mbuuɗi ko o yoɓa luwas ɗum woni saabu yaltugol makko ko parti IFDG wo haysi tawi o artoyay ko nder parti IFDG toon haray inde IFDG on changé haray ɗon mi inni mi anda say ko kanko kadi no parti IFDG ma ko wonton ko ɗum woni FDG ma so iwi toon kadi haray ko honɗum o bonnanta IFDG haray Sidia Touré miɗon andi Sidia Touré ko Alaji Sellu artuno Afrique ɗo ɓe yehi ɓe yiidi e makko Alaji Sellu yewtuduno e makko piiji buyi ɓe yewtuno fi candidature Mamady Doumbouya on ɓe yewtuduno fi Billo Ba e woninke Mange ɓe yewtuduno kadi e o docteur jo wonɗo kankan sunnunoɗo hoto Mamady Doumbouya on ko o wara kon ɓe yewti kadi fi o préfet innuɗo kala waɗɗo ko on ɗon docteur jo waɗi kon nder kankan ton haray ɓe waraymo ɗon andi ɗum ɗon hiɗo wolɓini e beeyi joni noon e nder ɗum noon ɓe innan Guinée ko pays démocratie hay goɗɗo sunni photo président on ko yo ware woni haray joddi makko ɗum ɗon haray hino hawni haray Sidia Touré ko honɗum o wi'i ɓaawo e yewtudude e Alaji Sellu o wi'i wo Mamady Doumbouya hino haani wonde candidat ino sutanimo ko wonta candidat kon haray Sidia Touré kanko holli wondema Mamady Doumbouya wongol makko candidature ɗum wona probléme hay e wono ko honɗum woni sarti ɗin e tumen sengo Mamady Doumbouya woyo taw tum hara kala dogunoɗo Guinée kala yaltunoɗo Guinée sabu haalugol e laamu makko menan sa ha yalti ton yo newnitanɓe fof ɓe hoota koko ɗon o landi kanko condition si Mamady Doumbouya wona candidat kono amma ko hedditi kon simo tawti fof yo Mamady wonuɗo candidature ɗon andi ɓaɗo no feƴƴi Alaji Sellu ƴettuno konngol kamɓe koɓe wi'i ko ɓurata nafde guinéyemɓe ɓen ɓuri arrange guinéyemɓe ɓen guinéyemɓe ɓen koɓe mériti koyo Mamady Doumbouya e groupe makko on yeltito ko armée ko ɓe janngani kon ko ɓe andani kon ko ɓe yangani kon yo ɓe yiltito ɓe tambito ɗum ɗon ɓe jogito ɗum ɗon jannguɓe fii politique on janngi fii économie janngi fii diplomatique hakkunde pays ji e pays ji yo ɓen ɗon jonne golle maɓɓe ɗen ɓe jogito leydi ndin ko ɓen ɗo wawata nafde Guinée duuɓi ko ɓe on de teniɓe jogiti leydi ndin ko ɗum waɗi leydi ndin ndi ala démocratie ndi ala ɓurtu malgré que Guinée hino mari ressource ji ɗin fof kono ɗum nafa Guinéen jo on iɗon andi noon o docteur jo waraɗo kankan o nangaɗo soka ha maayi saabu himo sunni photo Mamady Doumbouya on ɗon docteur ɓen fof waɗi hito ɓe inni yo gouvernement on immo waɗa ko yaawi ɓe waɗa enquête fi humpitagol ko honɗum woni saabu wargol on ɗon ko hombo woni ko warimo ɓa haari ko iwata ɗon himo selli o wiyeteɗo kadi fayammini mono on noon kadi o arti o tawti Ousmane Gawal en e Amara Camara en e Sidia Touré en wo Mamady Doumbouya ala hay e hunde ko haɗatamo o wonde candidature ko élection ji Guinée saatiɗi argol wona dow o constitution ɗo haɗata Mamady Doumbouya ɗum haray so ndaari ɗo no politique Guinée o woni yaade noon haray ko un contre tous ko IFDG contre fof haray ɗo ko ene wawata ɓe wallitade ko ene wawata ɓe tambitade e fi o programme ɗo haray information ji men min ko ɗo woni haaɗude janggo kadi si Allah jaɓi